Emizanege y'amashomero ga senior mu zone D habwa Mbarara City yatandikira izoba yayitabwa mu timu zahaya no mu netball, volleyball hamwe n'umupira gw'ebigera habwa bojo nabishiki habishayi bya Kaceka. Umupira gw'ebigera habwa bojo mina high school yasinga Western College na goli 3 harubsha. Rero Western College yasinga Heritage na goli 3 yemwe kandi zombi mina high school na Western College zarabaho kuzo mu semi finals ezikuza kuzanwa nyencha kare. Volleyball yabojo timu inana zo zayitaba mu kandi Heritage yasinga ikikopo. Rero muzabice zayitaba mu timu ibiri. Heritage yasinga Mbarara amya n'ubwo babira harubsha nayo kutwara ikikopo. Netball mina high school hamwe na Mbarara amya zatandika kurungi kandi abatebekanisa bagira ngo emizanege yatandika n'obusinje. Kandi twatandika shaha 5 abo kuba ebishaye byakerwa kutandika abo kwandukerwa kutunga sente zo kuprepare ebishahe ebi ngo twatandika peacefully etuguno maka twayongera mu training kandi twizere competing and not participating twizere kuhangura itwe nkamina high school ugo mwaka ngo kujya tukabwobwire bwo training then ishomero tukunda kwega tukabwire bwinji tubiteko mbitabo tubetse no bwire bwinji bwo training. Empaka zinzija kuhindura nyincha kare na finals no kugabe bichoncho obweza zone eziri kutandika akishayi Mbarara high school. Aba TV West and Aloysius Byamukama.